batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Office de voirie et drainage OVD na Bunkufi kena kutatamana bisalu na yandi ya kubongisa banzila yai ya balabala umbadi masiala apele Mo Cabral nzila ngo bakebogilaka mingi montagne ya Cabral ya mebandela vana ya inzo ya bisalu ya komina Matadi ti na kiamvu ya bakebogilaka pete na nzila ke kwendaka na 24-15 na komini kaka ya Matadi benefweza baiti bisalu yango yakele kukatula mtoto penzila mansaka beba samu batula sima ya impa pe bauza tunga banzila ke banda kulutila maza bisalu yake na kusaduswa na OVD mekantifiuma mekatuka na FONER ya ibake bodlaka Fonds National d'Entretien Routier yakele fiuma bamepesa ya $200,000 américains samna kusala bisalu yango nyonso mutindu ina bakuizaka tubila yau na tata chef de brigade ya OVD Matadi Mbuta Lubanza Diotoko kisawe na salama na Mo Cabral ya veni umbadi masiala ya bandaka le 11 juillet le mvula ya kena duré ya 2 mois donc faut compter 2 mois ça me doit mettre ça qui salon bien sûr il y a financé na FONER et puis le surplaidoyer ya gouvernement provincial ya Beto ya Congo central faut compter 2 mois le gars était bien même dans le 11 juillet le 11 ou le 11 septembre le 11 septembre chaque opération il va dans la procédure now maintenant étape ya assainissement mais combiné d'ailleurs assainissement côté à Gutunga Caniveau na kusala balmos na chaussée ça justement beto ya permettre beto kwenda soit le sang beto ça avant bamfula ya kuta beto surtout que ba la classe que vous tout atra mimi rive maintenant ça tout pena kusala maluma le sang beto ça ya na tango une fois yavandaka kiese nkinzi ya nene ya bana ya kilasi pe banlongisi ya bau kuna na inzo ya kilasi ya Sainte Bernadette samna kumanisa mvula yai ya mafunda zole makumi zole na mosi pe mvula mafunda zole makumi zole na zole samna bana ya kilasi atako yavandaka mpasi samna mambo mingi lokola kimbevu ya coronavirus yao pe mutu mekuiza sala ke mvula ya kuiza manisa na ntuka ya ngonda ya nsambwadi ya mekanti yao ndeke manisaka na nono ya mvula ya nsambwadi ya mekanti mambo yango yaonde kuizaka bakula lukanu na tata ministre ya inti ya beto ke talaka mambo ya kutanga ya bana kilasi mutindu bakuzaka tubila yau na tata Godefroy yani kele directeur ya inzo ya kilasi yai benefweza baeti ba poem ba restation makinu yaonde kuizaka yangidika bibuti pe bantu nyonso ina vuandaka kuna samna kutala mutindu mandanda ya nsuka ya mvula pe proclamation ya bana ya kilasi ya fuiti salamina na kiese pe mayangi ba mama ngope bavutulaka matondo samna kutuba eti bakele na kiese mutindu bana bamekatuka na kulungukila mutindu mosi pe na ndambu ya bana bao pe bayangalalaka pe bavutulaka matondo na balongisi ya bao pe na bamfumu ya bao ya kilasi mutindu bamekatuka kupesila bao malongi ya mbote ya kufuana pe na mutindu mosi ya mbote Kilumbu ya 10 na yivwa ya ngonda nsambwadia ya mvula mafunda zole makumi zole na zole yaonde kilumbu kena kumonisa ntuka ya mvula ya bana kilasi samna inzo ya kilasi ya bakibodilaka collège excellence ya kele école chrétienne meba kama na balabala kabolo nomba zole pe nomba iya kuna na quartier ngadi na komini ya mvuzi na mongo ya kasu inzo ya kilasi ya ukuizaka sadisa manaka ya kubokila bana ya kilasi mutindu bakuizaka bakila na mtuka ya mvula yai kubanda na ndambo ya maternelle primaire pe na Zulu nyoso bandaka na ndinga ya tata conseiller pédagogique Mbuta Masola Nzambi Tirpin yani nde mutu kuizaka pesa nzila samna kubanda mambo ya nyoso yani pe kuizaka tondila bantu nyoso batata bana ya kilasi pe bantu nyoso bakaka bapapele lubokodoso ngizulu ya mbote na kifulu yango na manima na yao tata directeur des études kuizaka baka ndinga samna kumanda kubokila bana mosi na mosi na bakaka ya ntete ya zole pe bifulu bakuizaka bimina yao ndevu andaka kiese pe mayangi mutindu Mbuta Tiamote Matembolo kuizaka tubila yao sam eti kumanisa mvula ya kele diambu ya Fio TV ya kele diambu ya mayangi benefweza baeti mvula yai yao ndemeguza manisa pe mvula kena kuiza ya kebanda kilumbu ya 5 ya ngonda yivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole proclamation na mutindu ya melutila
munu personnel makiese kena munu mekiese ngope hina kena munu muna kumona yao na batu nyonso ke kwako senge mambo ambote meluta kwako bapana hina ya kena kufingila hina gutentete ya ikena beto kwa kuna collège de l'excellence bavuanda ve bakuiza bakuta masivi kevo andaka kwako beto ana excellence kitoko toke fanda beto desive toke beto desive donc surtout kutu mu mbonga mu yake kwenda pamba ve tous les années résultat ya mwana mu yake fanda kaya bien kupesa sana kimfumu na kiyenge kuizaka salama kuna na inzo ya bisalu bakebogilaka DG Rad na Lumputu Direction Générale des Recettes Administratives Judiciaires et Domaniales na kizunga beto ya Congo Central benofetza baeti tata directeur ya Impa Mbuta Edi Bitalo kuizaka baka kimfumu na yandi na maboko ya tata directeur ya Ntama Mbuta Romain Paul Kalume ya kuizaka salama kilumbu ya Ntete ya Sabala ya Betokele vandaka kilumbu ya 18 ya Ngonda Ntsambwadia ya mvula mafunda zole makumi zole na zole nyoso kuizaka bandila na masolo na mfumu ya Ntama pe mfumu ya Impa bakuizaka bendana na kifuli ya uzole kaka na minuta ya kutanga pe na manima na yaba bakuizaka tula dinzaka na bapapiela ya bakebogilaka ba procès verbaux ya remise et reprise na manima na yao bakuizaka bumina bainzo ya bisalu tope ba biro nyoso ya DG Rad me bakama na mbanza matadi mutindu ina nde mambo ya kupesa sana kimfumu na kiyenge kuizaka salamina kilumbu ya Ntete ya Sabala ya Betokele na nsatu kaka ya kuzitisa mambo metadila examen d'etat eti ya kuiza vinzuku swave benofetza baeti examen yake na kusalama na inti ya mvimba ya République Démocratique du Congo kuizaka banda kilumbu ya Ntete ya Sabala Betokele pe yake kuzamanisa kilumbu ya iya kaka ya Sabala yai na yau mfumu ketalaka mambo ya kutanga bana kelasi tope ministre national ketalaka mambo ya éducation tope enseignement primaire secondaire pe technique professeur Tony Mwaba yani nde mutume kuiza apusa kilumbu ke kuiza manisa mvula yai ya bana ya kelasi ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi pe mvula mafunda zole makumi zole na zole yazonaka salama kilumbu ya zole ya Sabala ya Betokele kele kilumbu ya 10 na ivwa ya Ngonda Ntsambwadia mekanti bameka tuka kupusa yau na kilumbu ya Sabala kevanda kilumbu ya makumi zole na 3 ya Ngonda Ntsambwadia ya mvula mafunda zole makumi zole na zole mambo yai bakuizaka zabikisa yau na tata ministre Tony Mwaba na papiela ya kumwangisa nsangu ina ni kuizaka tula dinzaka kilumbu ya Ntete ya Sabala ya ivandaka kilumbu ya 18 ya Ngonda Ntsambwadia ya mvula mafunda zole makumi zole na zole pe kaka kilumbu ya ngo kevanda kilumbu ya Sabala ya makumi zole na 3 ya Ngonda Ntsambwadia ya Betokele tata ministre ke kuiza atuba diaka samna kumonisa mvimba etiba mambo nyoso ya bana kelasi ya mvula ya meka na kumanisa ya memanisa pia tadiambo mosi linda salama diaka ve anikuza tubila kuna na Kinshasa kifulu kevandaka inzo na yani ya bisalu mekanti benofetza ba eti lukano yai almeka toka kubaka yao tauna kutala eti mutindu bapusilaka Ntete ba bilumbu kekuza salama ba examen nyoso ya na inti ya République Démocratique du Congo samna ina metadila ba mambo ya logistique ya onde amekuza pusila bilumbu yango mekanti samna kubambula beno moyo benofetza ba eti mvula mafunda zole makumi zole na zole pe mvula mafunda zole makumi zole na 3 yai kezo na banda yakekuza banda kilumbu ya 5 ya Ngonda ya Septembre tope Ngonda ivwa ya mvula yai kaka Betokele na yau bana ya kelasi kekuza funda kaka na bilumbu makumi 38 tope Ngonda mosi pe na Sabala mosi Bantodolo kena kupusana na inti ya République Démocratique du Congo na yau bantuke salaka politika baunde kena kubongama samna kunwana kindu ya kena kukwiza na mvula ya mafunda zole makumi zole na 3 na yau tata ministre national ketalaka mambo ya enseignement supérieur Mbuta Muindo Nzangi Butondo yani nde mutukwizaka pesa nzila tope kutuba diambu sana kubimisa na meso ya bantu nyoso kimvuka ya politika na yani na kumbu ya action de valeur pour les relèves patriotique AVRP na bungufi ya vandaka kilumbu ya zole vandaka kilumbu ya 10 na ivwa ya Ngonda Ntsambwadia ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kuna nambanza mfumu Kinshasa benufidza baeti tata Muindo Nzangi vandaka mosi na kati ya kimvuka ya politika ya Mbuta Moise Katumbi Chapwe mikanti yani ndeme kuiza katuka tanga ni kuiza katuba eti ani mekatuka nandi ani tubaka ani mekuma Mbuta pe tango mefuana yani pediaka ani foti kwenda sala kimvuka nani
ya politika yao nde mekuza sala eti an kuiza katuka beno fweza baiti muindo zangi kwenda yani mosive mekansani menata kintwadi na yandi kimvuka ya bantu makumi zole na zole yina vwandaka na kati ya ensemble pour la république ya Moïse Katumbi Chapwe lokola 13 ya bantubidi ya nkangu ya bizunga pe 8 ya bantubidi ya nkangu ya inzo ya Zulu ya inti ya Mvimba pe mosi ya ntubidi ya nkangu ya inzo ya Zulu tope Sena mutindo nuzaka tubila ya mbuta muindo nzange metuba eti kimvuka yaye ya politique AVRP ya kele kimvuka yina kebanda kunwani na inti ya beto ya bake bugulaka le national libéralisme nyoso yina ya kele samuna kuyangidika pe kuzibula nzila na bantu kuiza na bisalu na inti ya Kongo samobana ya Kongo bazingila mbote pe inti ya beto ya tumbuka na Zulu beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote